Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ride Laban College, Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Khubor pibaro ni piang songbai pi shekimat Khubor jangan ingat mit. Nya paishwa shekimat Khubor na Kylleng Jylla. Hadim layo jingtip kebetikna syapang uwi ubriu bujan bentah kikam kayi ganja kupulit kanong stoin police station haringkat ke anti narcotic task force kelapan upship kumnu banyok kem yau bat khaddo klayo banbat yau hayo nong stan uni ubriu bakipulik layo kem udai u di bosta hujan ubana kashnong yap kashnong kebedan hakithan langpi Henry wasyong masa shipor hayo nong stan Kinoi lam jong ke Giant Student Union kibala yo ujo na gipat ba ha kabala kenno bagadon gejing thau duna yo khaw dagadukan di khaw Russian na Kylleng jong ka seng ha ka Tarik Ïaïong arajar pausan kala ujo sha deputy commissioner supply jong ka West Giant Hills district bat dawaru beriban pha tokit mardor halor kani na Kylleng jong ka seng kala kerpat deputy commissioner bun shim khiano mardor ya kadikam na kabenta ka jiminto jengipat ba nong bam khaw Russian Kishnong Khubor kebedan hakathan kershai khamsharum ya kishnong langpi kebedang hapru hapo ka jingpe jingkmi jong ka West Khasi Hills district wala kilong kishnong ki basai sob ha hakadap karyang hende kidang sadin haduk kata-kata nomor kajing bamdon ya kesurok kababiang President Jongka FKJGP uba serbilin dingdo habai keran bar unong tho Khubor lakin tui kinong mi khamat bat kumju ya ka sarkar bakan phai khamat lem syagani kathan khaput kabadang sadin haduk kata-kata khanang bagi pat ba kinong pediang ki kam penroi na ka Assam namar ba ka sarkar Assam kaile benthe puk-puk ya ki song penroi syakithan ki badang don hapadeng kajing ka japut Hakar fu Tarik Ïaïong arajar pausan ke Shillong Traffic Police haringkat ke jinga trelang bat ke National Health Mission kelapen long ya ke program ajing sumar ya kinong nya kali bat kumjuru ya ki pulit ki betre ya ke kam jongki hasurok balapen long ya ke road safety and medical awareness program hakendai lat Superintendent of Police jongga traffic uki prasad loya thu bagani gade kesian ke baar baga Shillong Traffic Police ke penlong ya kum gani ke program Ke Joint Action Committee jong gilait lagi kenhon ni bekentop ya ke Giant Hills Truck Owners Association ka Meghalayan Commercial Truck and Driver Association but ke All Giant Cement and Clinker Transporters Association kelapen mena beklaweng no ya ke jinga ki ke beklembu por hadin bo Deputy Commissioner jong ke East Giant Hills District ula kular ban shimkhya na ke benta ban khot ya keren ya ke alyang mamla katai ke noilam jong ke Joint Action Committee but ke senjuk ke karkhana penmi dobilan Kibadan hapok kesatri jong ke Giant Hills Cement Manufacturer Association penepin bet halo kani kakam. Ketanat Puli Putih jong ke Sarkar Jylla limbau Commissioner and Secretary hakar Tarik Ïaïong arajar pausan kalau khot ke jingalang jong ke District School Education Officer kin thopru yikin ilam jong ke Meghalayan SSA School Association ke All Meghalayan School Teachers Association bat ke Meghalayan Food Teachers Association penyekaran sani halo ke jing terwa jong ke Sarkar ban shimti ke School SSA ke bidan hapwa ke Jylla Hagaji keran bakilar Pyrthei Khubor, Director jong ketanat Secondary and Higher Education ketanat Puli Putih ke Sarkar Jylla, ubah bentelang J Karshandi, uliat hu bagajing temu jong ke Sarkar yang minta kalau menshimti syuan ningkong tangi ke School SSA belepenya daki dor bashnong, kan bai ke School SSA belepenya daki kenhuan balang bat kiri shimen kin habban ai shiti jiminjur. Ke National Secretary jong ke National People's Party ke Dr. Amprin Lingdo hakar Tarik Ïaïong arajar pausan kelapen tip ba ke jingalang beningkong ke National Executive Committee jong ke parti kan selong hakanong ba Shillong hakar Tarik Ïaïong arajar pausan Hagaji keran bakilat Pyrthei Khubor ke Dr. Amprin Kylleng bah ke jingalang onsia theratai sani kumnun pentelun yakikam bagi thong jong ke parti na kebenta ka samoy trekam ke belaisnem jong ke parti
Ketenat Puli Putih Jong ke Sorka Jylla kelahap ban pai khamat sachaki school private ke bakwa ban play jaga kelas 11 nak bentar ke samoi Puli Jong di usnam araja pausan araja ponrio nomor ke jimbuan coba palat jogi kena ke pas jaga examen secondary school living certificate. Direktur Jaga Tenat Secondary and Higher Education Ketenat Puli Putih ke Sorka Jylla, Ubah Bentelang J. Khashandi, hak kerja keran berkilat Pyrthei Khubor hadin belawai ke Jylang bat ke District School Education Officer, ula pentip bela bensyat hak ke District School Education Officer, bagian Ïaïong Kenya, yaki school private ke berkuat play jaga kelas 11, yaki bawaan sa Shimrai dan ke Sorka Jylla. Pastor Dr. R.R. Conville ubabat komu Presiden Jongka United Bible Societies. Lapan pau kujung ngongsi ketang hadim bola yo ke Khubor bo Pope Francis dan show hak ni kesla Pyrthei. Wunongnya Jongka ke trok bola mensau jur hadim ke trok ke baunya kelak Hongpong Shanala bat kan raja hak por san sau ko janmit hak shnong umling kat ba kan ke trok kadang wan nashlong benlet chagwati. Kakum gejingok lum jingtip lai thu ba kan trok kedon u number UP Drosan City ndri iwe pranot ke bakit dobilan kelangat hak ni ka apon hak bala suba bakala bende ne ke jingpen hairstyle shiba palat jo nongnya kat hadu bomla syu ban sinshar yau lakam jong ka kali mentapat tengnya pai Syekh Khubor nakari Menteri Sarkar India upet ya ke Minority Affairs Kiren Rijuju lakin thok persya ya ke Menteri Rangba ke West Bengal ke Mamata Banerjee nama bakam tre ban pentrekam ya ke Wharf Amendment Act araja pausan hak Jylla West Bengal Urujiju ula ong bakinu ke Jylla kimla ban khang ya ke an blathau ke parlimen ula ong bagani ke jingle jongka kanang penshit bat aiding ya ki pat ba bakadai maka ke penmi ya ke jingakan art Urujiju ula ong ba ke Banerjee kelak ban persya hendak melapat ban ong bakan om pentrekam hak Jylla jongka. Langut ki beri kelasyak kem ha Madhya Pradesh nama bagi penya ya ke jinga thong hak jinga lek kai T20 IPL cricket lakem ki na Goa harangkat ketiar kitar bagi pendon kam bagi phone ki besyongdor waypoint pholak tingka. Kylleng ki besyak kem nakadaw ke jinga thong online ki kinthup yu ankit rathor na Bhopal ubadal baru aje na Sagar ki pulit kelet ban khandra hajaka sa jongki hakapor shitengmiet lapen ngat yaki hak section lai bat saw jong ke Goa Daman but due Public Gambling Act na pringgisan ngut ki mensaw hak jinghir thma ki le no Hapahalgam Hill Station hajamun Kashmir langut ki deki tourist Ketika jing sendet kuli ki no kadairu hakapor ba kelas dang bon bha ki tourist ki bawan syaka ni jaka be internet jaga Kashmir Valley. Ka Jammu and Kashmir kala ken antat ba menta usnam ke jingwan poi ki tourist kala ban kenjo syaka ar klorngot. Prangut na gajuk kalong yeng kilayap ban rengut pat klamen saw ha jing hap ka kali na jing king ke badan ha Bhopal jang Jylla Madhya Pradesh. Habok kali kidan kat sangut ki beriau hendre hamara poi ha jingking jongkawa sunar kakali kala hap na jingking kibri ke badan hakali kide ke bana Jabalpur district Drengut layap hasyan pada arngut par ki kena ki bedang Prabat Shposdam kila klat Hadamo District Hospital. Ka Jylla Tamil Nadu kelapha yu Menteri Sarkar upet ya ka Minorities Welfare and Non-Resident Tamils Welfare USM Nasser baru MLA u Inigo S. Iru da Yaraj makin det ngolem Shavitagan City hasni betep yu Pope Francis kini arngut kinoilam kini khmat yaka Sarkar Tamil Nadu Shavitagan City Menteri Ketenat Kampung Ïaïong jong ke Karnataka uji Parameshwara ulai thu ba kapalavi kepada kelok jong DGP Berim Om Prakash kelapla bakadai makahi ke penyap yulok lajong kat baka kun jong kapat kadang don menta National Institute of Mental Health and Neurosciences ban pates laga don jing tak kli neem ulong baka jing tok ket menta kadang ya syat ban lap nak ikadaw baka penyap yaulok lajong ki pulit jong ke Bengaluru kila ujor jahar persya yu officer jong ke Indian Air Force halo ke jing ken at hasurok kablami hapadeng jong u barunongnya thop la ujor jahar persya yu wing commander u Sheila Ditya Bose shwaya kani kipulik la kem yu unongnya thok u Vikash Kumar hadin bo ubos ula pelat patba ya ka video ha social media ya ka ukam bo syak takti hawe usamla
tang nakadaw bu kren hakktien Canada. Henry haga video belayo ring daga CCTV pan kapen I bu ubu subele he bat show yo nongnya thok. Mentapat tengnya pai shiki Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Kinong India ki besyang besar Saudi Arabia kidap daga jing sngo kemen hadim beklayo jing tip bu umidang ba do ke India Narendra Modi unne cha Saudi Arabia na benta arsngi kinthi. Umudi ule cha Saudi Arabia dihadir ke jing syak hot sngoba ha Crown Prince Mohammed bin Salman hakba kinnya soy ndutli ki sekolah ban penklan ye ke jing day hapdeng ke India bat ke Saudi Arabia. Kinong India ladapin bedru ya ke Jaka bikin kenduk lang barok ha bakin yok ru ban pedang sngoba yu Modi bat Ïaïong bu unu Modi ude unong ilam ubashlor. Ka Menteri Keterangan Pulih Putih Jongkri Nepal Kabidya Pyrthei kala resign no nagashuki menteri hadir meklami ke jingbam yasmotho hapadeng jongka bat umindirang ba'du UKP Sharma Oli berkumjuru ber Menteri Keterangan Pelatingka Vishnu Padel bat ke jingmi ke jinga phe jingmot ke namar ke jinga ki kini kai ke bedang yai biteng harup mentaru ka batara ka kwa baka sorkakan sngap ke jing dawa jo kinoi kai Henry Oli umpin sngap satya komta hadin blasyong jingalang bat u ke aisendan da ka shithi resign. Ka Menteri Keterangan Pelatingka jongka Sorkar India ke Nirmala Sitharaman kelai kendu ya ke CEO jongki company repair US bani emerging mod batki berharga juga por banyak trelang nak bentawan penklan ya kerukom sengkam sengjam kanang bagi samla jongkeri kenyok kam yok jam. Kala ai kublai ke jing ai jumot jongki khamtam bagi India kan kelalong komkeri ke baklan bortam hakaliang ke AI. Kelai kendu kerpang ya ke CEO kibadai kinong India kibla syong lasa ha US bakin ai jingmut lem kumnu ban kintiu ya keri India. Vice President jaga United States James David Vance haringkat kalok ke Usha Van bat langut ki kon jongki Klecha Jaipur belet pet ya ke Armour Fort. Ke Armour Fort kala khang shipor na kabenta ke jingwan jungok kai Shabu Vance unwan hadien kini Klecha Jalap Chok bala pediang sngo bahayu deki adli ki hati ki bla aiketeng pushpa ba chanda badai ni ki hati la pendiam deki jingdeng ksiar kat kum ke jingriam tenra jekinong Rajasthan. Kakin hun jagi muktiar ha Pakistan klapen bena bakin omlet ching bishar kum shibenta ke jing persyak jongki yakirai ke sorkar ban pentrei ki projek hakawa Indus bat keni karai jongki ban omlet ching bishar kedai ke beklambo pot. Kumbalai pu alwi kisamla puli jongka Khulna University of Engineering and Technology kebetulan ha Bangladesh klesyong syak tangan menta la arsngi kinthi bandawa bu Vice Chancellor Muhammad Masud udai ban resign no. Kajian ki jonggi kedai ban persya halo kajian kan art kebelami haga university haga bapala cis pangut kisamla puli kelamen sao. Kinoi lam jongka jatiyo ta badi chatro dal kebedai kesnat trekam jagi samla puli ka Bangladesh Nationalist Party kila keno berkedai ka kenhun jongka student against discrimination bak ka Bangladesh Chhatra Shibir kisnat trekam jagi samla puli ka Islamist Party Jamaat-e Islami ki bathau jing kolmar. Kamadin kila keno ba kani baro kini nakadaw ka jing bamla UVC bantek lakam kumta udai ban resign no. Kakumu Khubor lapin mi haga Vatican News lapin tip baga jingle buram bakhaddo Pope Francis kelong haka pun druk Ïaïong arajar pausan nadu ka Porsche po Westminster Hasin Peter Square. Yang jingle nyam bakhaddo an penya du Cardinal Giovanni Battista Re udin jaga College of Cardinals. Kakum gajing penbet haka Westminster kipat ba kenyo ya kalat banpet ya u bat kenderu ka step janga jing yam beriu. Nang tai kamet jong u an pentia Hasin Peters Basilica nadu kesngi hat majai kal pulai druk Ïaïong kenang ban ailat ikiringet bakin liak buram khaddo ya u. Kajaka bantep yu Pope Francis pan kan omdei hakajaka bujutep yaki Pope kibla klat no. Hendai kendai hakajaka kaba mo uhi ukwa kata Basilica of Saint Mary Major kajaka kaba ujulet pan penlong jing duai. Ka Vatican haringkat ka Italy klepen kreat ki bor pahara ki babiang hakini gisngi namar bakin don dak million ngut ki ringet na Kylleng ke Pyrthei ki benwan sha Vatican ban ai kublai khaddo ya upo. Tikito kilong Khubor hakimat kimat mata ka janmit kublai.
Bye.